Ndabasuje abakurikiranye Fofo TV show muri kano kanya. Uyu munsi nje kukwereka ukuntu watega igitenge ukaba usa neza, ukagenda uberewe nk'umubyeyi w'u Rwanda. Ngira abatameze neza mwihangane, nuko uyu munsi waba utameze neza, ariko ejo wamera neza, ejo wakishima, ejo wanezerwa. Naho kurira kwararira umuntu nijoro buracya mu gitondo impundu zikavuga. Mumeze gute? Nizere ko mumeze neza. Tugiye gutangira rero dufata igitenge cyacu, sibyo, turakirambura. Kureba turakirambura, niturangiza tugihine. Ntabwo nsibiza yoroshye, ushobora gukoresha ahantu hose waba ugiye, sibyo, kandi ikakorohera. Kubireba noneho ukongera ugakuba, ariko nturinganize, sibyo, ugakuba utaringanije. Nangiza uhite ushira gutya ku mutwe wawe. Muri kubibona guys? Urabibonye uko mbigenje, ariko reka iki ngiki dusige kinini. Uri kubireba, iki cyaha ngaha tugiye gusiga kinini, niyo mpamvu nari mbanje kugifata. Urabona ko iki dusize kinini, ikindi kikaba gitoya. Baza ngo ni ukubera iki ahangaha dusize gitoya? Ni ukubera ko intego tugiye gutega rero inyuma ukuntu bimeze, nubwo ntarasoza video, ariko ndanasoje ndahagereka. Ni uko iki ngiki tugisanganiye ahangaha ku ruhande. Iki ngiki ni uko tugisanganiye kuri runo ruhande, niyo mpamvu tuba tugize iki ngiki tukakigira kinini, iki ngiki gitoya. Warangiza ukagobeka. Urabibonye modeli ngiye gukora, ngiye kuyikorera kuri uru ruhande, niyo mpamvu nsanganiye kariya gatambaro gatoya. Kandi ubonye ko nkagobetse, akandi akazana nkagobekere ahangaha, noneho n'akandi akazana ariko mpishe aka keru, nindangiza nkagobekera. Muba muri kureba umumaro aka kantu kaba kamaze, aka kantu mba nsize niwo mumaro kaba kamaze, inshuti zanjye. Reba iyi ntego yacu, inshuti yanjye, iyi ntego yacu si isirimutse kandi ntitwaye igihe gitoya. Yewe mubyeyi, iyi ntego wowe ntiwayitega ugiye nk'ahantu ubonye ko nyiteze vuba vuba, kandi ntabwo igoye, kandi mu by'ukuri urabona ko ndi gusa neza. Ahantu hose naba ngiye nagenda, kandi ukabona ko nta. Reka nkwereke, ubonye ko itagoye, reka nkwereke noneho indi ya kabiri. Iyo urasa nk'ubireshya, iriya nari mberetse niyo ku ruhande. Ubonye ukuntu yoroshye? Nawe rero wayitega. Dore n'iyi ngiyi, nuko nifatira aha, nindangiza nkacisha ahangaha, nindangiza nkagobeke. Ahangaha urayigira kugira ngo umusatsi hose ube uwuhishe.
ngaho usa nk'ukurura. uri kubona n'iyi ngiyi ni iya kabiri, iriya uramutse utayikunze iyi ngiyi nayo wayigerageza, iyo isa nk'uyikurura ikazaho ahangaha, ariko ufite ukuntu ntagakuye neza, uragakurura kugira ngo kabyare moderi. ariko ukabona urayibona ute? Inyuma urabona ko naho hose hapfutse. Okay, ndagushimiye rero wowe wakurikiranye Fofo TV show. Nsaba niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore kuri like, ukore share, utange iyi video uyihe inshuti zawe n'abandi bakunda gutega. Rero ndagushimiye wowe wadukurikiranye, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ubonye ko izi ari intego zibereye ababyeyi b'u Rwanda, sibyo guys? Rero ntugacikwe gukurikirana Fofo TV show. Ndabashimiye rero, mugire ibihe byiza.